Napha abafana bekhathaka sebekhona madoda. Sikhona apha kuRockUp Studio. Uneshi madoda kanye lomfana wakhe. Bezipheka madoda khonapha. Ngisithi hayi nikushekhe lokhu kubambe ekhanda kuzasidukela manje. Kulamntana mukhulu uhlakaniphe impela uzolubona udumo. Kulamntana mukhulu uhlakaniphe impela uzolubona udumo. Lapha empilweni kunzima shuwa. Lapha empilweni kunzima. Lapha empilweni kunzima shuwa. Lapha empilweni kunzima. Hey. Hleli sikhuza madoda ngihamba layo ugabazi madoda. Umfana ngimthatha phansi khona le komaningi madoda. Banjwe yimi unkosi mfokabhanda umfana wasehlanganani. Sithi sibaphuze laba bantu abayenza okubi. Yabona mawungumuntu yeka inhliziyo engalunganga. Yabona mawungumuntu yeka inhliziyo engalunganga. Umuntu ongakwenzela umona, umuntu ongakwenzela umona, umuntu ongakwenzela umona. Ngulowo wena ophila naye, ngulowo wena ophila naye. Umuntu ongakwenzela umona, umuntu ongakwenzela umona, umuntu ongakwenzela umona. Ngulowo wena ophila naye, ngulowo wena ophila naye. Awu madoda, likubambe lokhu bafana likuphosele esake ndikuphosele ezibini kuhambela amanzi. Uzizwa ehlanganani madoda kwamfana zakhala amakatarisi bakhuza bonke abayenza okubi. Sehla segwambe edlawa hamba lomfaka amaningi. RockUp Studio basibusisa laba bantu madoda ngesawundi. Wena ofisa omunye umuntu engakwenzi kuwe nawe ungafisa ukukwenza kuye. Wena ofisa omunye umuntu engakwenzi kuwe nawe ungafisa ukukwenza kuye. Ubuhlungu buyafana, ubuhlungu buyafana mfowethu. Ubuhlungu buyafana, ubuhlungu buyafana mfowethu. Uzizwa sizabatshela madoda kithi khonaphana akhona amadoda anjengabo Njesu indoda omude olerasta. Ngingasoke ndiqambe lonke ngiqambe indoda omude hayi ngiqambe isigaba sonke bafowethu. Nansi khakhakha 2020 sesikwenzile. Utshintshi ngungumphisinyana mfana. Umdala wethu singamkhohlwa phela khonaphana komamba ensusa madoda. Okuzayo nami ngiyakuzwa mfowethu, ungangifisela okubi mfowethu, ungafisela omunye umuntu okubi, ungafisela omunye umuntu okubi. Uyibambe kanjalo ilidi yakho mfoka amaningi. Uzizwa sohlala sikhuza njalo njalo madoda.
bese yakho mfana kamaningi awufuthi rhythmini zahlala namathele njalo njalo usizwa ishekhe bafana lishekhe bafana ukubamba ekhanda lokhu uza sidukela uzwa uyishekhe njalo mfana uhlikihle ungathi uyayinwaya esayidini ushekhe kancane ungashekhi kakhulu uza sidukela lokhu ubuhlungu bayefana madoda kuyonke umuntu into ongafisi ukuthi yenziwe kuwe la ungafisi madoda ukuthi yenziwe komunye umuntu donsa azehle ikushekhe bafana likushekhe bafana kuyadubuka lokhu kubambe ekhanda ezikhakhakha wena hayi ngakutshela 2020 sinyanyile awuhlikihlikihlo lakancane wena uyaluma inazele yaqamla isicathulo kati lishekhe kanjani ukushekhe mfana ukushekhe ukuphindaphinde kubambe ekhanda kuyadubuka lokhu yekela ufise lomunye umuntu into ezimbi yekela ufise lomunye umuntu into ezimbi yekela ufise lomunye umuntu into ezingalungile yekela ufise lomunye umuntu into ezingalungile yekela ufise lomunye umuntu izinto ezimbi uyibamba ibhesi yakho mfana kamdala awufuthi hayi lishekhe bafana lishekhe bafana lishekhe bafana ukubamba ekhanda kwesidubukela lokho uMandevu madoda umfowethu samba laye khona phana singene emotweni isihlohle siyekhonale ungasenzani lemkhabala nxa ingekho sanwa imbambo kathi senze njani kuzizwa laliqamlela amathenisi ngeridhimu kathi lenza njani iyeqa bafana khona apha ehlanganani komashusha ekhala makatali kunjana ibe sengikhuthaza madoda ukuthi laba bantu abacabangela abanye abantu into ezimbi into ezingalungile abake bekwekele madoda lanxa kuthiwa isiphiwo madoda isiphiwo esinjalo hayi sibisele kumnikazi esokuzonda omunye umuntu faka usheke wena usheke mfana usheke ungafise lomunye umuntu into ezimbi ungafise lomunye umuntu into ezimbi ungafise lomunye umuntu into ezimbi
ungafiseli omunye umuntu into ezimbi, ungafiseli omunye umuntu into ezimbi, ungafiseli omunye umuntu into ezimbi. Hey, likusheke bafana, likusheke. Kulamntanami wena uzolibona udubo, kulamntanami wena